Почитовани патраче, добри вечер. За nješkajši televizijni magazin našo kolegove pririhtali prilohi na sljedujući temi. Першого вечора на меморіалу Керестурської публікіше представили аматери Društva Rusnacov u Subotici za predstavu Policaje, ktorú po tekstu Slavomira Mrožeka režiral Vladimir Grbić. Na medziokružnim zmahanju z ruskого jazika i jazičnej kulturi, ktoré otrimane 5. aprila u školi Petro Kuzmjak u ruskim Keresture, učestvovali 22 školjare z ruskog Kerestura, 13 z Kocura i 7 z Đurđova. Kjed rodzeni dzen slavi predškolska ustanova Bambi z skuli, odnosno jej odzeljenje Ciciban z ruskog Kerestura, već prihtovanja dluhotirvaci i obsjažni, a возбудzenje veljke jak pri dzecoh i vihovateljkoh, tak i pri rodičoh. Peršu učiteljku uglavnom šitski pametaju. Ona nas uči čitac, pisac, rahovac. Da kto ljubi povest, a moja učiteljka bula mi jak druga mat. Ljubica Gagović, učiteljka u penziji. Nješka u každým vlade možna palci počítať statkarov. Tak i u Keresture, gdje ostali kolo 20 produkovatelje, vekšina drobni, a drobnih vypatra šitskiscu za hatušec. 6 buba, po latinsky tropinota hirta, škodljivec, ktorý še karmi so kvitkami rižnih ovocov i drugih rošlinov, kotri kvitnju u aprilu, keď temperatura vozduchu dostigne 18 stupnji. Že učestvovanje u pokrajinskim projektu za čistejši i željenši školi u Vojvodini bilo hasnovite, školjare osnovne školi Jovan Jovanović Zmajzoš Đurđova potvrdzuju i Nješka 5 roki po jeho u rjadovim zakončenju. Najava u amatere Društva Rusnacov u Subotici mali čest za svoju predstavu Policaje u Rjadovo rozpočet smotru teatralnej tvorčosti Rusnacov u Srbiji, ktorá u ruskim Keresture počala včera, a bude tirvac po 12. april. Sobotu 5. aprila u ruskim Keresture počal 46. dramski memorial Petra Rizniča Đađi. Memorial počal s otveranjom až 2 výstavoh. U takvolanej Ďaďovej sali Keresturského doma kultúry otvorená fotodokumentárna výstava pod názvu Ďura Paparhaj Človek teatra u organizácii Teatrálneho muzeju Vojvodiny i Zavodu za kultúru vojvođanskih Rusnacoh. Muzej teatra Vojvodini ima običaj značnih teaterskih robotnikov prikazati za okremnu knjižku i oni to maju projektovane i poneže Serbi, povedzme Mađare, maju velje osobi i Vibor spadnul, že najše počina i ruska serija z dejakim značnim menom, normalno, že bilo, že Ďura Paparhaj. Ja nje bila baš raspoloženje, baš taki tip za dokumentarni, ali Ďura Lačak to bar dobre zrobil, ker to je robil istoriju ruskog teatra. Evo on pre privatne pričine nje mohli, ja počela to robiti i već sam videla, že to je zbar z veljom materijalu, ali je fotodokumentaciji mnogo baš materijalu, ktorý nješicko hodno objaviti u knjižki i već u muzeju hvarali, že to škoda, že bi še istočasno nje žilo s tim projektom. To projekt še robi pejše iz roki, znači u jednej etapi prikazati, že so zrobene. Našťastie máme, jak som hovorila, bohatú archívu, ktorú čuva Ahneta Paparhajova i ona nam dala na raspolahanju i već kad sme vyhasnovali, jak ja vidim, že to profesija muzej to porobil na taki sposob, že še možeme cešiti. Popri toho u holu Domu kultúry otvorená i výstava maľunkov zo spodobovej kolónii Kocur u organizácii Mesnog odboru Ruskej matky zo Kocura. Tu je 27 sliki, uglavnom to priroda i sem pože to ti výstava velikih naših kolonij Ohcobula. Njedem teraz po 60 u Keresture na Zamšeže budze i na dalje bo máme veľa krásny fond slikoh, ali sme mali i u Vrbaše i u Novim Sadze. Máme ponuknuce stvarno evo do Svidniku, ali tako spravljam to hranica. Sem pože teraz šrihtame za novu podobovu koloniju
koloniju koncom septembra mešaca. Може буде tematska, ali to ohabime za samu koloniju. Samu smotru teatralnej tvorčosci otvoril Vladimír Naď, predsjedatelj organizacijnog odboru memorialu, nadpominajući publiki, že tohoročni memorial ostal bez svojih dvoch veľkých počitovateľoch i dramských dijačoh, profesora Vladimíra Beserminja i Silvestera Dorokazija. Peršoho večera na memorialu keresturskej publiky predstavili amatere društva Rusnacov u Subotici za predstavu Policaje, ktorú po textu Slavomira Mrožeka režíroval Vladimír Grbić. Jak ste zadovoljni so svojim nastupom na dramskom memorialu Petra Rizniča Đađi, s tim, že ste ho i otvorili, hej? Hej, ja bar zadovoljni, ali mušim tako i tak povesti na počatku, že njeljem zo svojim vyvodzenjem, bo ja ljem jeden od všetkých, co tu baveli. Mojo kolege, stvarno svaka im čest, oni to odbaveli všetky svoju úlohu, celkom vyniesli tak, jak trebalo, jak bolo poradzené. Hrišky boli takí minimálni, že prosto to u každej predstavi je. To všadzi je, že kto daco urobi, daco inšake, ta vecka še znachodzime dakus, hej. Ale všetko bolo skoro ta perfektne, bar sme zadovoljni. Bilo je super po meni. Ja sam jako zadovoljan nastupom danas i opšte mojim kolegama glumcima koji su nastupali sa mnom. Mislim da smo odradili savršeno predstavu. U Kršturu uvek lepo izvojiti predstave jer svi razumeju jezik, svi razumeju šta govorimo i onda čak i neke male šale koje su bukvalno jezičke, ne gestikulacije, kao takvi uvek reaguju jer naprosto razumeju ljudi. Tako da tu je uvek i puna sala i dobra publika, tako da to je uvek 5+. Savršeno, moje duše ovo baš hvalila. Jak sme čuli, u Javoh dzeci nebešeduju po ruski vekšina. Jak si ih nabedzali, že bi prišli glumic do predstavi po ruski i jak robiť so s njima? Perši dzeci sami prišli i pitali še či možu. Počala som s njima robiť, baš mi bolo češko i bar som še ih hnívala, že čom som pristala, ale jem perši dzeň. Bo druhý dzeň už išlo ljepše, treći celkom dobre, a štvrti som bola oduševena. Dzeci jednostavno maju či sluha, či zmysla za jazyky, naiste še nje čuje, že su nje Rusnaci, že nje znaju po ruski. Što činjetnije pohovi hodu, panje šefe? Jeste. Človek, ktorý ešte všetko môže vyradovať. Dobrý. Ja? Hej, sluchajte sa ovo. Spočatku še češko. Novi tekst, novi slova, ktorý oni nigde nje čuli, ali bar friško nauča i naiste sam bar zadovoljna s njima i bar su posluhni, co teraz ritko medzi mladima. Spram dumanja živija memoriala, ktorý toho roku tvoria Natalija Zezuljak, Marija Doroški i Tanja Arva Plančak, od subotickog ansambla najljepše svoju ulogu odbavil Demijan Palančaj. Nedzeľu 6. apríla na memoriale hostujú amatere kud Jakim Hardy zo Petrovcoch zo predstavu Fadila Hadžiča, Ministrov syn u režiji Tomislava Raca. Dramski memorial Petra Rizniča Đađi s nastupom hostov z Republiky Horvátske i z Petrovcoch dostane i medzinárodný charakter. Po prihostcoch zo Horvátskej medzinárodnú notu tohoročnomu memorialu dá i nástup teatra Kľud zo Skladzanoch u Republiky Slovatskej, ktorý i zavre tohoročnú smotru teatralnej tvorčosci Rusnacoh u Srbiji. U školi Petro Kuzmijak u Ruskim Keresture včera otrimane pijate međiokružne zmahanje z ruskog jazika i jazičnej kulturi. Na zmahanju učestvovali 59 školjare od 5. po 8. klasu, šteraci zdvojo z usporjadnej nastavi i 17 školjare kotri ruski jazik z elementami nacionalnej kulturi uča jak viborni predmet. Na medziokružnim zmahanju z ruskog jazika i jazičnej kulturi, ktoré otrimane 5. apríla u školi Petro Kuzmijak u Ruskim Keresture, učestvovali 22 školjare z ruskog Kerestura, 13 z Kocura i 7 z Đurđova, odnosno 42 školjare z porjadnej nastavi na ruskim jaziku i 17 školjare z strinač školov u ktorých ruski jazik viborni predmet. Školjare mali 90 minuti za rišovanje testo, ktorý za zmahanje pririchtal profesor dr. Julijan Ramač. Osnovni cilj mi bol da zadatki budu jasni, rozumljivi. Tu u tim mi pomogli i nastavnici,
ktorí prepodavajú, bo sme mali schádzku predtým, sme mali schádzku aktíva, prepodavateľov materinského jazyka. Oni mi dali daskeľo prihvárky na predchodní pitanja, ktorí boli celkom opravdaní, bo tako im je hovorili, že hoć pitanje lehke, ali keď je obšírne, to už školjarom češke. Jaki uroveň znanja treba, že bi ukazali, že bi še plasovali na republične zmaganje? Po pravilniku ide 70%, međutim to i postoji stvar dohvarki među nastavnikami, pretože to zažljem međuokružne zmaganje, nie republične. No, na republičnem už ide višši uroveň. Spram toho, keď som uspela blisnúť za teraz na testy, dom, že je z 20 zadatky, po teraz še hoľam bodovalo, že jeden zadatok, jeden bod, ta maksimum 20 body, medzi tým uvidíme, jak to bude, dok zakonča. Ja predpostavljam, že tu učestvujú školjare, ktorí macerinský, ktorí ľubia macerinský okreme, hej. Takže tu potrebná i druhá robota, práve preto, že to je ich interesovanja. Toho roku še nam udalo privesti 3 školjarov, obično imamo po jednog školjara, teraz 3, takže to dosta uspišno. Oni angažovani iz drugih predmetov majú veľa zmaganja, takže i to je jeden uspjeh, že prišli po prijateljih zmaganjoh, evo posle to tako ide na druge zmaganje, takže som zadovoljna, že prišli tejo. Uglavnom zainteresovani to ti najljepši školjari da kušu dokazati i samim tim, že materinski jezik im bar bliski, bar so lehko zvladuju, takže i to zmaganje mam čustvo, že nije neki veliki problem. Na koncu konca našim djecem bar bitne nazbierać body za nejaký, že by premožljivost lepšого upisovanja do srednjih škola. Ja zadovoljna jak sam probal testi, nije boli previše češki, ali trebalo da podrazumati. Bilo da jedno pitanje na ktorih si se mušal zatrimati dakus? Hej, mušal sam se na jednim pitanjem zatrimati dakus, ali već sam za intuiciju tako požel, da sam već odvitoval nekako, nije sigurno. Rihtala si se za zmaganje? Ha hej, z nastavnicu, a i sama doma. Bilo češke na jedno pitanje? Nie znam, stvarno na istog nie pridu rezultati, uvidíme. Nie chcem nič utoriti, zato bo može bo zbulo i ljehke, može bo i češke, može bo sam napravila baš banalnu hrišku. Pitanja boli za celej 8. klasi, tak i vyrečenja nam oblapeli, i gramatiku, i pisateljoh, svašta. Kjer še pririhtovala? Nie pririhtovala sam še bar zveljo, poneže sme mali včera zmaganje zo srpskoho, to sam ne stihla, ale dúfam, že dobre. Jak bilo na srpskim? Na srpskim sam prše mesto osvojila. Bila sam i na srpskim, ali mi jeszcze nije udalo osvojiti mesto, a nadam se, že teraz na ruskim bude ljepše. I školjaka 8. klasi i kjer si značne to zmaganje? Veľa mi značne, bo kad osvojim mesto na republičnim, ta dobivam i tam dejaki bodi, ta zažem budem daku zveci. A jak si zrobila test? Pači mi še jak sam porobila, dúfam, že bude dobre. Rihtali smo se doći u školi za učiteljku. I jak še porobil testi? Pa ja dúfam, že dobre. A bolo si češko? Pa nie bolo. Je zdať sa, co si neznal? Pa možda 2 zadatke. Kje vam času trebalo, že bi se porobili testi? 15 minuti. Mi všetky vyšli zo šalni. Co to znači, že takvi ljehki boli? Ej, toho roku bar ljehki boli testi. Nie bilo ljehke, ali mi znali. Znači, veľa ste še pririhtovali? Kjelja ste še pririhtovali? Nas dva je to otižnjeljem. Nie bilo teljo veljo, ali nam to dosta. Vidi se, že nam dosta. Vi včera boli na zmaganju zo srpskoho jak macerinskoho. Jak ste porobili? Bar dobre, prešli smo na republične, ali nie znamy, czy sme da jedno mesto osvojile. Znamo že ona ma 17 a 16 godina. Po pravilniku Ministerstva prosviti za plasman na republične zmaganje potrebne na medziokružnim zmaganju osvojiti 70% bodi, a sposob rangovanja odredzuju organizatore. Komisija nije mala bar češki zadatok, poneže djeci ukazali bar dobre znanje i mame povece i perši, drugi i treci mesta, s tim, že školjare 5. i 6. klasi zakončuju svoje zmaganje na tim urovnju, a školjare 7. i 8. klasov
nastavljaju svoje zmaganje na republičnym zmaganju. Prawie wyszli rezultaty, jak się zrobił? Pa, drugie mjesto sam osvojili i zadovoljni sam za svojim rezultatom. Ile masz bodi? 18 bodi imam od 20. Znaš, može budeš i pogrišao? Pa, думam, že znam, bo sam nie był sigurni u jednim zadatku, kad sam pisao to. Opatrela si už rezultati? Hej. I zadovoljna si? Hej. Keljo že bodi? 18. To ktoré mesto? Druge. Na republične zmahanje plasovali še šitski školjare 7. i 8. klasoh, poneže šitski mali vece jak 14 bodi, a vekšina z njih dostala i diplomu za osvojene mesto. Tak u porjadnej nastavi u 7. klasi medzi 14 zmahateljami dvojo zavžali perše mesto, pecero druge i dvojo trece mesto. Školjare 8. klasi mali 2 perši, 4 drugi i 2 treci mesta, odnosno ani jeden školjar nje pošel domu bez nahradi. Testi okreme dobre porobeli školjare 7. i 8. klasi zo zvibornej nastavi, štvero zavžali perše mesto i dvojo druge. U imenu organizatorov školi u Ruskim Keresture i u imenu Društva za ruski jazik tiež môžem pochváliť nasамprед nastavníci i školjárov, že prišli tako u tim čišli, jak to še i prijavili. Idem troje deci na mne prišli, pretože še tých dňoch práve otrimujú zmagania i zo druhých predmetov, z matematiky, zo srpského jazyka. Znači, o 62 prijavených prišli 59 deci. Prišli zo šitských školov, zo šitských mestov, zo Kerestura, zo Skosura, zo Đurđova, a tiež mi milo, že i školjare, ktorí vyučujú ruský jazyk u našich stredkoch, všetci prišli so svojimi nastavníkami. 14. republične zmahanje z ruského jazyka i jazyčnej kulturi otrimaše u Ruskim Keresture 23. maja, a na njem budu učestvovať 28 školjare 7. i 8. klasoh, 22 zo sporjadnej i 6 zo zvibornej nastavi. U Dome kulturi u Ruskim Keresture stredu 2. aprila otrimani 19. Bambi Fest, zos ktorim odzeljenje Ciciban zos Ruskого Kerestura označelo dzenj predškolske ustanovi Bambi zos Kuli. Kjed rodzeni dzenj slavi predškolska ustanova Bambi zo Skuli, odnosno jej odzeljenje Ciciban z Ruskого Kerestura, već pririchtovanja dluhotirvaci i obsjažni, a возбудzenje veljke jak pri dzecoh i vihovateljkoh, tak i pri rodičoh. Понеже то, evo da pomem 19. pošto Bambi Fest, znači zvykli sme še, môžem povedať, dosť vyčerpná robota i za vospitača i za djeci, ali to u stvari všetko sastojna čast našej roboty. Znači i to ti javni nastupi, i manifestaciji, i sama robota u grupoh, kad máme da jedni švetake čo označuju, znači jednostavno tak navikli i djeci i u stvari všetky mi. Na tohoročnim Bambi Festu učestvovali djeci v vzrostu od 3 po 7 roki, a pririchtovali ih vihovateljki Melanija Seman, Emilija Kostić, Ksenija Vučković, Blaženka Mecek i Nataša Nastasić so svojima sotrudnicami. Oni i toho roku boli kreativni, te še na bini Doma kulturi špivalo, recitovalo, glumelo, tancovalo i jak vidice dobre zabavljalo. Každi vospitač spram svoje točki ma svoje idejne rješenje za vypatrunok svoje točky, hej. Takže on sam što u stvari ostara, ali vjedno u sodrozovanju s rodičami. Znači tu vecka ide daka dohvarka, daki schadzki, daki robotnji i tak. Znači daco še vyrabja konkretno baš u samej vospitnej grupi, vjedno s rodičami, a daco vospitač ostara, znači sam, že bi to ponabavljal i daco može i za djecmi vjedno napraviti. Танцовать. Jaki tanjec? Пати-пресс. Пати-пресс. Co vi budete robiť teraz? Танцовать. Jaki tanjec? Дю-дю-дю-дю-дюскаю. To ste še dlho rihtali za to tanjec? Hej. A kto se tak krásne poobliekal? Mama. A kto šil či pravil to tú šmatku? Kupili sme šmatu a u vodi sme to šos napravili. Máš páru či jaký to tanjec? Z dziewczycą tak dziuskamy.
đaci nošću giljička dako zmurcavi. Preco to? Odgajala sam gadni. Hej, a preco to tak? Koho ti nješka tu glumiš? Kominjara. Gdje si našel takvu uniformu policajsku? Doma. A ti še i baviš daraz na policajoh doma? I co policaje robija? Hapšake da to nije dobri. Preco maš nješka labdu tu? Glumim z nju. A koho ti glumiš? Fotbalere. Budeme mižovi hutoriši čornem buze, a on nič nie chce. Ta nie nahnivani, ale zadumani. Od 2-3 roky i ja budem tak jak otec vysoki. Tu by nie čekať, ale rozdumovať, co len postať. Dneška Baby Fest, da slavíme ovodi rođeni deň, da sme nadumali buď štrumfje. A kto to štrumfi? To jedni mali ľudia, ktorí žili... U lješa žiju? Hej. I co vi tu šitsko robili na bini? Tancovali sme. A ti, povež mi, jak se to oblečeni, jak štrumfi vi pa traju? Nabirala, a dolu im bila, a šapka bila, a celo berale. A ti še razlikuješ od tih štrumfoh, preco? Zeja veliki štrumf. Bambi Fest vyvolal veľké interesovanie publiky, tá veľká sála Doma kulturiste i na hodini mohla prijať všetkých, ktorí chceli vidieť najmladších kerestúrcov. Ktorá točka ti bola taká najkraša? To ti je tam Emilkové. A co oni glumeli? Štrumfoch. Dnešná programa fina pačela i smišna bola. Koho ti prišiel patriť? Ja prišiel spasiť svoju sestru. V ktorej grupi ona bola? Nie. Co tancovala? Pači ples. Programu provadzeli i penzionovani vychovateľky, ktorí sami rihtali podobni programi. Už som teraz 9 rokів u penziji, ta hodzim jak host. I či še razlikuju ta programa, jaku vi rihtali, jaka še teraz rihta? Може бути, tako zrozlikuje, bo normalno ja už še starša, ta inšak dumam, ali i mi še tak isto pririhtovali, každá grupa mala svoje točky i думам, že isto i teraz. Jem nam teraz veľo kraše vypatra, bo patrime z dolu zo zbini, jak od keď sme boli za binu so s decmi. U programi so 3 špivankami učestvovali i djeci zo muzičnej sekciji Keresturske i Djecinske zahradki, ktorú vodzi Tatjana Fejdi. Posle programi u vodi otrimane druženje terašnjih i buvših vychovateljkov zo s predstavnikami valalskih združenja. Upisovanje dzecoh do perši klasi osnovnej školi za školski 2014-2015 rok počalo 1. aprila. Upisuju še dzeci narodzeni od 1. marca 2007 roku po konec februara 2008 roku. U prilohu kotri šljedzi upozname vas z učiteljku z Verbasu, kotra nas dohadnje jakše da kedi u čelo. Першу учительку uglavnom šitski pametaju. Вона nas uči čitac, pisac, rahovac. Da kto ljubi povest, moja učiteljka bula mi jak druga mat.
Ljubica Gagović, učiteljka u penziji, Robela u Verbaše u školi Svetozar Miletić. Svoju robotu bar zljubela. Bilo mi bar skrašnje. Djeci bili dobri i bilo ih velja u klasi. Bili še po 3 klasi, po 30 i 4, 6, 38. Do dnješka, kad je 38 še 2 klasi pravja. Robili sme veljo. Bilo nastavni sredstva, bilo episkopiji, dijaskopiji, gramofoni, kasetofoni, episkopi, šitsko bilo, grafoskopi i šitsko sme to hasnovali na hodzinoh. Nastavni liski sme hasnovali skoro každý deň. Naročito su z matematiki tada počala sotirova matematika, gdje nas hodzeli obihodzi da kedi i 2 raz na mešac. I to uhodzeli na hodzinu, že sme ani ne znali, že kedi stihnju. Listki sme mušeli imati. Na listkoh, abo kontrolnih zadatkoh, da kedi sme ih umnožovali, ali je to bar češko, najveći sme z ruku vypisovali. Pa kad imaš 34, 35 školjarov, trebalo to z ruku i vypisati. U peršoj klasi še robelo všetky 4 rachunkovo roboti do 100. Znači zdavanje, odnimanje, množenje, dzielenie. Robela še skupovna matematika, unija, presek, rozlika. To všetko u peršoj klasi. Isto tak i geometrija, isto i nješka. Všetky deci to savladali, bilo im interesantno, robelo še, nikto še ne bunil že veljo. Ja najvoljela matematiku u všetkých predmetoh. I to ešte jak dzetsko, dok sam hodzela do školi, a vecka som nastavila i pri mojich školjaroh da rozvívam. Všetky ljubili matematiku. Nie bila nikda bauk, bila vše pristupačna, bo matematiku še može i baviti. Može se baviti so čislami i s brojkami i je hromadu bavi s kojim treba vidumati. Že bi se ona naučila. Nove ne može biti nič. Mušiš se naučiti i teraz, i tedi, i zdavac, i odnjimac, i množic, i zeljic. Bez toho matematiki njet. Tu se ne može nič vidumati. Bila nam je kao majka. I učiteljica i tih prvih par godina osnovne škole. Da. Ona je bila prva koja je s nama bila u kontaktu kad smo počeli u školu, tako da to je možda i presudilo da neki bolji učenici kasnije nastave školovanje, da steknu neku naviku u učenju i u školi. Ja bila še bar iskrena prema rodičom i prema cecimi. Nigda sam nije stiganjela i varala sam rodičom na perčim roditeljskim. Ja vam povem, co dumam o vašem djecku i co za vaše djecko najljepše. Keď će skladace zostim, već kad budeme vjedno sotruzovati, keď će nahnjevati, nevažne. Ja vam povedla, to može biti, že se vaši ho pritiska da robi i da postigne uspjeh. I nješka ne prejde ani jedan roditelj, ani jedan školjar kolo mnje, da še gumnje ne ozve, da nje popripovedame i da mi nje povtori že co je za ostalih školjaroh. Takže ja meni je već skoro o všetkých školjaroh mojih znam, že co su, gde su i jak su. O Ljubici, učiteljki u penziji, o jej živocezo s ginekologom Miloradom Gagovičom i o jej familiji, već ste hodni doznat u emisiji za penzionerov 10. aprila u Ramikog emisiji Dobri večer Vojvodino. Možem stignut len zo slunkami, tam će me moja rovnina čeka. Da već jak vidom polaskan polja, jak ptica s kridlom pirhnjem z daleka. Idem daleko, a długi ljeca, tam gde rovnina, gde mojo polja. Idem daleko, pod laga dola,
idem daleko, bo taka dola. Судьба me moja ruska prowadzi, choć się stanowi na końcu świata. Ja się wracam tam do Zagórca, tam gdzie ma dziki wargości lata. Idę daleko, a dumki lecą, tam gdzie równina, gdzie moje pola. Idę daleko, bo taka dola. Idę daleko, a dumki lecą, tam gdzie równina, gdzie moje pola. Idę daleko, bo taka dola. Zdogадніме ще іще раз, хторі прилоги нам остали по конець магазина. Nješka u každým valalja možna palci počitati statkarov. Tak i u Keresture, gdje ostali kolo 20 produkovatelje, vekšina drobni, a drobnih vypatra šitski su za hatušec. 6 buba, po latinski tropinota hirta, škodljivec storiše karmi zo kvitkami rižnih ovocov i drugih rošlinov, kotri kvitnju u aprilu, ke temperatura vazduhu dostigne 18 stupnji. Že učestvovanje u pokrajinskim projektu za čistejši i željenši školi u Vojvodini Bulo Hasnovite, školjare osnovne školi Jovan Jovanović Zmajzoš Đurđova potvrdzuju i Nješka 5 roki po jeho u rjadovim zakončenju. Problemi drobnih produkovateljog mlijeka i popri namahanja ministra poljoprivredi Dragana Glamočića, že bi zljepšal stanu jednim z najvažnejših konaroh poljoprivredi, tirvaju i dalje. Somborska mljekarnja pre hiperprodukciju malim produkovateljom od 1. aprila uvedla restrikciju u otkupu, a to nje 1. aprilska franta. Drobnih produkovateljov mlijeka je vše menje. Da kedy každý parast mal kravi, ali rižni faktori bi volali ich čazovanje zo sljivoh. Ostatní roky tranziciji ljem počvičali tu tendenciju. Nješka u každým valalja možna palci počitati statkarov. Tak i u Keresture, gdje ostali kolo 20 produkovatelje, vekšina drobni, a drobnih vypatra šitski su za hatušec. U 4-5 roky mlijeko u Keresture otkupuje Zomborska mljekarnja, ale vypatra rišeli ošljebodziće od drobnih produkovateljov, bo im od 1. aprila zmenšali otkup. Poteraz ste pridavali mlijeko na otkupne mesto Somboledu, hej? Trenutno tak. Somboleza teraz, ale nezadovoljni nikto zo z njima. Prišlo, že nás nevyplaceli, 6 dní odkupjovali mlijeko, uopšte ho nevyplaceli nikomu. Kobojak im mlijeko vypuštené, trenutno všetci nastradali. My najväkší medzi týma 25 000 pošlo u tých 6 dňoch nám. Teraz prišlo da 15% zmenšame mlijeko. Ja ne znam co mi máme robiť každý deň po 15 litri mlijeka ochabia z doma, co so s tým mlijekom robiť. Podčas kurnjavi u januaru i februaru u 9 valaloh Sivernej Bački 6 dní nikto ne prichodzil po mlijeko, ktoré ľudia pridavali na odkupni mesta. Kraća draha bola zavjata, a naokolo nje seli pris, takže do týždňa, co sme nošeli mlijeko, všetko vysypali ovim hvarja, takže zaška na dvoru mlječari, keď to odvezli, že nie bolo dobré mlijeko. I nevyplacené? Nie, toto neplaceli. Nie. Mlijeko ani neodnešené. Robotnik na odkupni mjesece u Keresture toti 2500 litri ponúkal za odkup každomu, ale na koncu bol primušený viljať ho do kanalizaciji. Obhruntovanje mljekarni pre restrikciju, že su prepolni zo s mlijekom i ne možu šitsko prerobić, ale jak nam odvitovali prek mailu, u ceku preširjovanja kapacitetov, ta tot problem bude rješeni. Pýtal som še hvaria, že nebude dlho týrvať toto. No. A keď to nedlho, môže byť týdzeň, 2, 3,
A to za našich parastov bardzo je. To 15% za 3 dni, hej, bo i ráno i večer še noši mlijeko, to vize 100%, hej. To, co noši 50 litri, jemu 50 litri treći deň odpada. A za 50 litri, co? Do jarku sypac, síra pravic. A sír bude na ucha čuric. Volalo še drugi mlječari, kotri trenutno že majú isto dovoljno mlijeka za svoje potreby, že im je potrebné trenutno. Da še ne zna, že co bi bilo najljepše u tim porobiť. Ljemu hlavnom u Somboledu trenutno najtunša cena mlijeka. Od všetkých oni najmenej mlijeko placa. 28 dinari za litru. Dok, na primjer, istu tu litražu u Sireli u Magliću 33 dinari litra mlijeka. Isto kvalitet, je? Isti kvalitet, všetko isté, Somboled najtunše odpacuje. I to im je redovno, razmješačno vyplacujú. Vyplacovali skoro do 20. teraz usilujú do 28. dok uplaca. Osnovna cena mlijeka 26 dinari po litri, što mi je že i to dakus mala. Teraz kto má ljepše mlijeko, kvalitetnejše, to dobije 28-29, zaž mogu zahtu i kolo 30 dinari. I kto má vekše količestvo mlijeka, ta dobije iše 7 dinari, što mi je že premiji za po litri. A kto njema, to ne dobiva. Mi trenutno máme premiju, počím sme najväčší proizvođače u Keresture, najväčšie nošíme na odkupné mesto, tam máme, a kto má menej, nemajú. Teraz trenutno nás je strojoco, máme premiju za mlijeko, a im však doteraz sme boli my sami, co sme mali. Prešli kvartál, sme mali my jediný premiju za mlijeko. Však za statok še ne dobiva premiju za kravi, bo všetky ľudia думаjú, že dobivame, ale nedobivame, dobivajú len toti harla, ktorí majú pedigre. Takže toti, co domašní kravi, toti ne dobivaju nijaki premiji, subvenciji, njet prava na zakup žemi, ničo od vam. Tota država jednostavno ne vidzi maloho proizvođača, ktorý má 2, 3, 5 kravi, ktorí neumatičeni, ktorí nemaju pedigre. To jednostavno u zakonu to ne postoji nijaka odredba o takih malih produkovateljov mlijeka, lebo statku uopšte nije. Jak vaše vyplacujú premija? 4 raz do roka na 3 kvartály, ale vyplacujú ju posle 6 mešaci. Jak kvartál prejde, da vyplacujú 6 mešaci. Kašnja. To mljekári ide, znači oni zatrimujú, je? Mlječara zatrimuje i vypláca už 2 raz deselo, že mlječara nam baš raz 50 menej uplácela a raz 3. Nevyplacuje ani toto, co še potpíše zahtevke do treba, nego menej. A teraz u ceku rozpráva o strategiji poljoprivredne domáce, može buď pridať dajakú za uvahu za toto strategiju baš na toto temu? Na toto temu ja dumam, že skorej u Valalje bilo od 1000 do 2000 gazdovstva, ktorí mali po 1, 2, 5 kravi. I môžem povedať, že boli zaňati ľudze kolo toho, bo mali dajaki dinar každý mešac. Teraz toto država všetko utarhla i ľudze bez roboty, všetky idú na socijalnu pomoc, mjesto da zmenšali toti povrchnosti, da každomu dali po 10 hektari i po 10 kravi da trima, lebo švinji, lebo nebitne co, da bi mal každe roboti i rozterecela više i država i všetky toti socijalni davanja tej državi. Tendencija velikih otkupljivačov, vidreljic malih produkovatelja. U tim naprijame vodzi tota strategija za zmenšanjem odkupu. Pravda, že vekšina nemaju uslovija, a da jedni ani znanja, ta ani dzeki, ličic kravi keče poholja. Mlijeko takih kravov še ne predava, a drobnim produkovateljom to ne ide na hasen. Karmic kravi daremno i išće placiti veterinarovi i za liki, a že bi ljem jeden pridal mlijeko horej kravi, to bi zagadzil calu cisternu. Gutomu, jezdi takih, co kantičku za mlijeko nigda ne umivaju, njeljem zvonka, ali iznuka. Problem njeljem u otkupivačoh, ali i u samih produkovateljov. Preto trend ščezovanja drobnih produkovateljov bude i dalje prisutni. Može unutar njeme, a jebo habime sebe 1, 2 teljo za sebe, baš da mame da kuz mlijeka, sira i tak, i privatno še preda, bo ljudze volja domašnje mlijeko, jagodu vodu za zdučanu da kupuju po 60 do 80 dinari, lebo už počime. To već tam je zveljo već i vodi jagod mlijeka. Može biti jedine rješenje za malih produkovateljov združovanje i budovanje vlastne male mljekarnje. A bolo i to u planu, že da še
pozbieramy, ale keď to u keresur, to zaž nie môž. Zaš, jedno pristanie, dvoje, troje, ti ostali nie pristanju, nie budu, pogotovo to ti co majú menej mlijeka, oni že im še nie vredi za s tým baviť i to već tak. Všetci sme svedomi, jaký mentalitet panuje na tých prostoroch, ta ľudze nebrz veria, že do združovania príde. Poneže roboti njet, a drobní produkovateľe majú malý hasen zo žemi i statkarstva, velim vypatra jedina opcija Kanada. Agronomska struka najavljuje veljku borbu z horotami i škodljivcami u tim produkcijnim roku, z ohľadom na toto, že žimi skoro ani nje bulo. Ta šitski škodljivci i horoti uspišno prežimovali i teraz rušeli do frontalnog napadu. Jaka borba panuje po ovocnjikoh, budze vidno u prilohu Htorišljici. Blaha žima vyvolala včasnejšie aktivovanie vegetácií. Urožaj všetkých žimských šacov za teraz obecujú. Tak i so zryžnýma fajtami ovoci, bo nevymazli, ale budze problem so škodlivcami i vyvolavačami chorotoch, ktorí zo žimy vyšli neoščerbení, ta u ocaroch i uopšte parastoch občekuje veľká borba za zdravý i uspішний урожай. Najvažnejšie, že posle 2 roky bude kajsoh. I to bude fino še zrodza. Jednom keď daco taký mraz, jak to da pre 6-7 roky naišol kasnejšie. A je to teraz dobre. Šljivki, oni každého roku še isto davajú. Znači, u njih na tim njet variranja, že či veće, či menji. A jabluka, oni najveće zaviša od bubiru tavej. Kad ona naize na u velikim číslu, vecka menší urožaj. Hoľam na tých povrchnosoch tu, ne znam jak teraz tam kolo Subotice, ali tu u tim delu to tak vše. V toho roku bolo barz veľo bubi, urožaj bol menší, toho roku menej, veľo menej je z bubi, takže bi trebalo da bude väčší urožaj. Za teraz to bilo pod kontrolu, ali eto, je. Pravi škodi, ali za teraz nije tako da strašne. Položili smo okolo 1500 po harikoh, co na gradu naokolo, da su i na drevkoh. A baš kad, dobro, toho roku nije bilo ještě potrebi, kad baš naiđu u velikim číslu, na brzinu še preljeci za tom mizerom, dakle da ih smanjime vecka. Šercata buba, po latinsky Tropinota hirta, škodljivec, ktorý še karmi so kvitkami ryžných ovocov i druhých rošlinoch, kotri kvitnju u aprilu, keď temperatura vzduchu dostihne 18 stupnji. Jablúka, hrušky, žemne jahody, olejova cikločka, a ostatním čaše i aronija, cerptia najväkšie škody od tej napasti. Kajsi i breskini po to čas už prekvitli, ta ih ona najčastejšie nestihuje rušac. Chemijna borba protiv njej baš češka, poneže tot insekt bar zruchomi i neprerivno prihodza novi jedinki, a popri tim s insekticidami še zniščuju i šitski hasnoviti insekti, okreme opraškovojovače, bez ktorých urožaju njet. Toti knopki smo kupili skori 3 roki. Teraz ne možem povesti točno po čim buli, to nje zdohadujem še, a u toti še feromoni še oni menjaju každi 2 roki, a i oni znova koštaju, takže višlo to, okolo 15.000 dinari. Kad oni barz naidu u velikim číslu, češko. Bo znam ľudoch, co pre to ti bubi baš povyberali jabluka. Z koresture, uglavnom jedni ľudze, ta već da su inše posadzeli, bo hrozno posadzeli, nje mogli še vyboriť s bubami nijak. Kantički to sme tak i nazberali, da sme i kupeli. I oni pomagaju, to tu sme mrežu podzvihli okolo. Ona nam prošlog roku veljo pomogla, zozni sme zberali i bar sme veljo bubi zozni pozberali, takže ostalo. Teraz toho roku ih je to ti bubi jest menje i že bude vekši prinosi i zarobok nazvameše. A za zberanie ste sigurno museli ešte povolať do pomoci? Volali sme zo sušectva prišli chlapci i robili, takže i šestra pomagala i takže bilo nas to nadost. Do 4, 5, 6 dní stalno zberali i ohanjali ih,
Та smo dobro porobili do konca. Co interesantne som primecal na Jablukoh, že znači, Jablukoh še pupok še ani ne otvori. Znači, bude také palja celove, tek su postanje celove, ono už pojedzene. Znači, tu už nije nič, ani še ne otvorelo. To vidno na ti mjesece, vidno i tu. Dok recimo tota, ktora še otvorela, i kad buba i napadnje, veljo ih i opstanju. Znači, oplodaše, nije tak strašne, ali ono kad tak porobi, znači, evo, to tek i tu vidno na tim. Znači, palja, znači, to šitsko gotove už, ani še nije otvorelo. Takže študiramo na rok, mesto bilih poharikoh položiti celovi. Fachowci tvrdza, že najlepsze postawić kantički abo pohariki bilej abo belavej farbi i naljac vodi do poli. Żeby boli pricahnuti i s pahom, uljacku z piva, lebo položiť negro bombonu abo falatok prezeretej banani. To sposob so stupkami dosť efikasni, ale kad jest veľo bubi, mušaše aktivovať všetky fajty odbrany, ta až i chemína. Pilskaše ljem kolo ovocnika, bo bubi jest tu najvecej. Keď povrchnosť zo cvikločku abo pod ovocníkom nie kvadratná, ale úzka i vydlužena, veće škodljivec ne zatrima ljem na okrajiskoh, ali uhodzi i do štret parceli, ta škody môžu buc veľo vekši. To še prave slučuje u ovocníku Vladimira Fekete, ali od toho roku to ovocník preširený. Ezer 200 drevka posadzene u 4 šoroh. Jedan šorok hruškoh, 3 fajti Santa Maria, Delišes, Santa Maria, Viljamovka i Butira. A to što dotika Jablukoh, crveni Delišes, Red Chief fajta i žolti Delišes, Reinders. I za oprašivača je to falati Granny Smitha. Sadzene na 1,35 m šteracec i teraz še zaljiva. Drevka što zaljevaju prezenj, a v noci ih čuvar čuva od kradošoh. Prešlo skoro 10 z njih posadzene, niče ne slučuje, nje lopovoh, takže ja dumam, že to uspe tak. Dokle dumate čuvac? A dok drevka nje ruša teljo dobre, da še ne vypláci veci presadzovac, da už dobre dostanju listca. Fekete nehasnoval pomoc državi. Sam sam všetko to finansoval, ali njemu to, co robil, co bude robiť na trimavanje ovocníku i to, co nabavil drevka, to roku še davalo ljem za lozni sadnici, še davalo povraćaj nejaký penieži, a za to nije bilo za drevka toho roku. Znači on vam i savjetodavec, to vam tak varil? Hej, on savjetodavec i tu on to všetko porozmerjoval i nabavil i bo darmo ja budem sam nabavljati zagde, kad kaže svoje hvali, a keď še posadzi, na tak on za všetko odvituje, takže ja думаю, že to bude dobre. Tamašovo finansijnu konstrukciju pri podzvihovanju ovocnika zavarli častočno z pomocou državi, ali teraz chybi najvažnejše protivkamencova mreža. Teraz veľký problém za to, že нет пенежі. Але наздаваме, що keď to rok bude normálny, keď ne bude také nejaké nešťastie, že by sme možli i mrežu podzvihli hore, da by sme še zaštićeni od takih. Budete se probovati prek Pokrajinskog fonda za rozvoj? Попробуємо, keď hrušky poberame, teraz budeme znať, co da robíme teraz. My môžeme pripovedať, ale ešte to veľa času treba da prejde. Krasnu hvilju školjare osnovne školi Jovan Jovanović Zmajzo z Đurđovovih osnovali za porajenje školi i Valala. Oni pijatog vjedno za svojima učiteljami i nastavnikami organizovali robotnu akciju, zametali i izberali šmece kolo školi, po Valalje i Joho najbližšim okoljisku. Že učestvovanje u pokrajinskim projektu za čistejši i željenši školi u Vojvodini Bulo Hasnovite, školjare osnovne školi Jovan Jovanović Zmajzo z Đurđova potvrdzuju i nješka 5 roki po Joho u rjadovim zakončenju. Dzeci, ktori tedy popri osnovnoho znanja zdobuvali znanje o zaštiti životnoho štretku, nješka školjare zakončujucih klasoh osnovnej školi, ktori maju ekologijnu svidomost, a im porajenje u školi i Valaljenje češka robota.
Oni mali zadatok, že bi šlo vikendu z biciklami obišli cali Valal i že bi videli na kotrih mestах najveće jest šmeca, takže oni to odrobeli i već sme teraz tih njoh šedzeli i praveli plan kad zi budu ist. Pre aktivnosti na edukaciji školярov o potrebi čuvanja životного štretku, škola 2010 roku dostala nazvu Eko-škola, ktorú še i nadalje i namaha začuvati. Mi už Više pred 5-6 rokami počali z zbirovanjem reciklažnog materijalu, jak su to plastika, plastični fljaši, paper i piksli od napoju i tedi to smo bili bavili. Međutim, umeđu čaše še teraz u Valalje zjaveli familiji, ktori to odkupuju, takže nie możemy telju nazberati, jak to može bilo skorej, hoć djeci zažljem prinoša. Mi máme takvu dohvarku za djecmi, že každi perši pijatok u mešacu, naj každe prinješe holjem jednu abo dva fljaši. Takže da jedni klasi vrednjejši, da jedni menjej prinješu. Skoro sme še izmahali, ta bila motivacija da ko zvekša, a teraz še najdu taki drobnjejši nahradi za to jih trud. Znači, z ostim vecej nie robimy tak bardzo aktivno. Teraz byśmy ljubili robić bardziej na tym, żeby się poruszało za zbieranie elektronskого odpadu. Takže i takvu jednu akciju teraz rihtame pošvitko. Naš zadatok nješkajši, že bi sme zametali i čistili dvor veliki. Co ti robiš to? Ja te zberali sme šmeci, teraz nosíme tam na mesto, to ti kanti i šicko. Co sme koristili. Naš zadatak je da sada ovu travu da prenesemo u ovaj džak i onda da prenesemo u kontejner. Školjare 7. i 8. klasoh, členi školjarskog parlamentu, porušali inicijativu za otrimovanje tej robotnej akciji, ktorú potrimal i školski kolektiv. Mi napravili plan akciji, že bi sme šitski odzeljenja oblapeli. Nižši klasi porejeli školski dvor i parko pre školi, a viši klasi budu na 4 boki Valala. Jedni ruša na drahu kolo gu žablju, jedni gu šajkašu, jedni pojdu gu ekonomiji, a štvrta grupa pojde gu begelju. Takže na šitski 4 boki še rozidu i dostali mehi, dostali rukavici i za svojima nastavnikami budu zberati šmece. Kad ste prehodzeli po Valalje, jaki Đurđev za to? A teraz kad mi prehodzeli, baš pošoreni šor, ljudi gdje žiju, vidno že še to trimuje, oči scene, bar malo šveca sme našli, ipak še do patra. Baš tak gdje je prazna hiža, gdje nije nikoho, tu vidiš že je da kuzveci, to še ljeho pozbiralo, teraz tu kolo Begelju da kuzveci je. Jeste puno nakupili smeća ovdje na kanalu? Pa, jesmo. Šta ima najviše? Pa, najviše ima kešice i tako, previše ima jako. Limenke i tako. A šta misliš, ko to baca? Pa, ljudi. A ste se umorili? Pa, malo. Toho roku sme nedostali potrimovku, volala sam već raz javne komunalne podprijemstvo, ali oni vareli že njimaju sredstva, takže mi sami, škola sama kupela rukavici i mehi. Máme potrimovku od društva za zaštitu životinja, oni prišli, oni še odvoluju na našu akciji i eto, oni teraz stigli i dostanjeme od njih i traktor koji bude zberac poznješe to ti mehi. Mi radimo sa 4. razredima osnovne škole, ne samo u ovoj školi u Đurđevu, nego i još nekim mestima u Srbiji. Trenutno imamo 16 osnovnih škola sa kojima sarađujemo. Čak neke škole i u inostranstvu. Pa deca vole predmet čuvara prirode, pogotovo na taj način na koji mi njima pokazujemo. Ne samo teorija, tu su i neki filmovi, tu su radionice, akcije kao što je ova. Znači mislim da jako mnogo doprinosi u radu sa decom. U našoj školi zažilo to jak praksa, že vše ušorjujeme vjari svoj dvor, starame še ljubo posaditi kvece z rosadnikoh, a toho roku poneže taki obstavi nijaki suv, šadzi kriza i šporuješe, ta sme našenja porucali dookola do tih mesta, na to ti mesta gdje skoro bilo kvece z plastenikoh, teraz sme našenja porucali i nazvame še, že bude krašnje zažljeno.
Pijetkovu robotnu akciju popri Društva za zaštitu životinjog z Đurđova potrimala i farma Dudaš, ktora tiž tak dala prevozku za odnošenje mehov zo šmecom na deponiju. Počitovani patrače, bilo to šitsko u nješkajšim televizijnim magazinu. Reprizu možete patriz na štvartog na 16:40 minuti i na pijatog rano na 5:30. Njemenjajce programu bo u predloženu šljidzi i aprilski široki plan, ktori zohljadom na svoju tematiku sigurno zatrima vašu uvahu. U menu ekipi ktora pririhtala i realizovala nješkajšu emisiju, žičim vam prijemni večer zoz našu programu. Doviđenja.